Impamvu hatari umutwe wo gukerensa nubwo FARDC yatangaje ko yatangiye guhiga bukware abanywanyi ndetse n'abarwanyi bayo boherezwe mu gihugu cy'u Rwanda. Umutwe wa FDLR umaze imyaka irenga 20 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukomeje kugaragara nk'ikibazo gikomeye mu mutekano w'akarere nubwo hari igihe wagiye ugaragazwa nk'udafite imbaraga. Icyakora amakuru mashya ava Ikisangani ni Washington aragaragaza impinduka ikomeye mu buryo uyu mutwe ufatamwo ku rwego rwa politike ndetse n'igisirikare. Kuwa 29 Werurwe nimugoroba mu mujyi wa Kisangani habereye inama y'umutekano yihutirwa yatangajwemwo ku mugaragaro ibikorwa byo guhiga abarwanyi ba FDLR. Iyi nama yayobowe n'umuyobozi wungirijwe mu nzego za FARDC General Jacques Charigonza wari woherejwe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Yatangaje ko ibikorwa byo guhiga FDLR bigomba gukorwa byihuse kandi nta mpuhwe, aho abakekwaho kuba muri uwo mutwe bagomba gufatwa cyangwa bakaraswa. Iki ni ikimenyetso kije gukurikira ibiganiro byabereye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho amakuru avuga ko ikibazo cya FDLR cyari mu by'ingenzi byaganiriweho. Hari amakuru yemeza ko mu masezerano n'ubuhuza byakozwe na Amerika mu cyumweru gishize, Kongo yasabwe gufata ingamba zihamye zo kurandura FDLR, bikaba ari byo byatumye Kinshasa ifata uyu mwanzuro. Amasezerano benshi bemeza ko iki cyemezo gifitanye isano n'igitutu mpuzamahanga, cyane cyane nyuma y'inama y'umutekano yabereye i Washington igaruka ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byatumye kandi ubutegetsi bwa Tshisekedi busabwa kugaragaza ubushake bugaragara mu kurwanya imitwe y'intwaro yitwaje intwaro by'umwihariko FDLR. Nubwo bimeze gutyo, hari abibaza ku gihe iki cyemezo gifatiwe. Mu minsi ishize umutwe wa AFC M23 wari watangaje ko ugiye gukura ingabo zawo mu bice bimwe na bimwe wari wafashe. Ibi byateje impaka ku bijyanye nuko iki cyemezo cyo guhiga FDLR gihuriranye n'izo mpinduka. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yamaze kuvuga ko nta sano iri hagati y'ibi byemezo byombi. Mu myaka yashize FDLR yagiye ivugwa ko gukorana bya hafi n'igisirikare ca FARDC mu bikorwa byo kurwanya M23. Ibi byagarutswe ko henshi muri raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Ibi bituma iki cyemezo cyo kuyihiga gihutihuti ndetse gitungurana kuri bamwe bibaza nimba ari impinduka nyayo cyangwa igikorwa cy'igihe gito kigamije kwitwara neza ku rwego mpuzamahanga. FDLR ubwayo si umutwe woroshye, ugizwe n'abayobozi n'abarwanyi benshi bafite amateka akomeye mu bya gisirikare, ndetse na bamwe bakaba baragize uruhare rukomeye cyane muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Imyaka irenga 30 irarenze Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ibaye. Umutwe wa FDLR ukomeje kugaragara nk'umwe mu mitwe yitwaje intwaro ifite inkomoko, imiterere n'intego bikomeje guteza impungenge mu karere k'ibiyaga bigari. Nubwo hari abawufata nk'uwashaje cyangwa utakigira imbaraga, amakuru atandukanye n'inyandiko z'impuguke mpuzamahanga biragaragaza ko uyu mutwe
ugifite ubushobozi n'imbaraga haba mu bya gisirikare, politike n'icengezamatwara. FDLR ni umutwe wavutse ugizwe ahanini n'abasize bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'abakomeje gusigarira ingengabitekerezo yayo. Uyu mutwe umaze igihe kinini ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ushinjwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo kwica abasivile, gusahura no guteza umutekano muke mu bice bitandukanye. Nubwo ishusho nyinshi, hari abayobozi ba Kongo bagaragaza ko FDLR itakiri ikibazo gikomeye. Raporo zitandukanye z'Umuryango w'Abibumbye zo muri 2024 na 2025 zagaragaje ko uyu mutwe wakomeje gukorana bya hafi n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, ndetse rimwe na rimwe ukifashishwa nk'ingabo zunganira leta mu mirwano ihanganyemwo na AFC M23 iri kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi byatumye kandi benshi bongera kwibaza ku ruhare rwa FDLR n'aho ihagaze mu mutekano w'akarere. Ku rwego rw'imiyoborere, FDLR igaragaza imiterere isa n'iy'umutwe ufite inzego zose zifite inshingano zitandukanye. Perezida wayo ni Lieutenant Generali Iyamuremye Gaston, azwi nka Byiringiro Victoire, umwe mu basirikare bakuru bari bafite uruhare mu ngabo zahoze ari iza FARE mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Kuba rero akiri ku buyobozi bw'uyu mutwe ni ikimenyetso cy'uko amateka n'ingengabitekerezo byayo bitigeze bihinduka. Mu bamwungirije harimwo Moise Sabayo ushinzwe ububanyi n'amahanga, Major General Bunani Daniel ushinzwe umutekano, ndetse na Agustin Maniragaba ushinzwe itangazamakuru n'icengezamatwara. Aba bose bafite amateka ahura ku ruhare rwabo mu bikorwa byabaye mu gihe cya Jenoside cyangwa mu mitwe yakurikiyeho nka Arire yaje guhinduka FDLR kuri ubu ngubu nyine. Ku ruhande rw'igisirikare ca FARDC ifite umutwe witwa ku ruhande rw'igisirikare cya FDLR ufite umutwe witwa FOCA, Force Combatante Abacunguzi, uyoborwa na Major General Pacifique Ntawunguka uzwi nka Omega. Azwi nk'umwe mu basirikare bafite ubunararibonye n'amahugurwa akomeye mu bya gisirikare, harimwo ayo yakuye mu bihugu bitandukanye nka Misiri, Ubugereki n'Ubufaransa. Imvugo ze zaragaragaje kenshi ko adashyigikiye na gato ubumwe bw'Abanyarwanda, ahubwo agikomeje gutsimbatara ku ngengabitekerezo ndetse n'ibitekerezo by'ubuhezanguni. Yungirijwe kandi na Major General uzaba akiriho Cyprien, nawe afite ubumenyi buhambaye mu bya gisirikare n'amateka ajanye n'ingabo zahoze ari iza FARE. Aba bayobozi bombi bagize uruhare mu gukomeza kubaka no gusigasira imbaraga za FDLR mu myaka ishize. Mu rwego rw'ubutasi kandi, FDLR ifite Brigadier General Uwimbabazi Sebastien uzwi nka Kimenyi, ushinzwe ibikorwa vya JIDE cyangwa se ibikorwa bya gisirikare, aho akurikirana amakuru n'imigendekere y'ibikorwa by'uyu mutwe. Yashizwe ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera uruhare rwe mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mutwe kandi ufite ishuri rya gisirikare riyoborwa na Brigadier General Hitimana Bernard, ndetse ukagira n'urwego rw'ubucamanza ruyoborwa na Brigadier General Rishirabake Bernard. Ibi byose bigaragaza ko
FDLR ifite imiterere yihariye ituma ishobora gukomeza kubaho igihe kirekire nubwo ihura n'ibihano mpuzamahanga. Mu bikorwa byihariye bya gisirikare, FDLR ifite umutwe w'abakomando uzwi nka CRAIP uyoborwa na Lieutenant Colonel Rurakabije Pierre Celestin ndetse n'indi mitwe ikorera mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru nka Sinayi na Kanani Jericho. Iyi mitwe igira uruhare mu bitero bitandukanye no mu bikorwa byo gukwiragiza ibikorwa byayo mu bice byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki kigaragaza cyane ko umutwe wa FDLR nuko udashigikiye gusa ku bikorwa bya gisirikare. Ni ukuvuga ko nyine ikindi kigaragara cyane nuko uyu mutwe wa FDLR udashingiye ku bikorwa bya gisirikare gusa, ahubwo wubakiye ku ngengabitekerezo ikomeye ya Jenoside igikomeje kugaragara mu mvugo no mu bikorwa by'abayobozi bawo. Ibi bituma ikibazo cyawo kirenga igisirikare kikaba n'ikibazo cy'ingengabitekerezo igomba kurwanywa mu buryo bwagutse. Amasezerano yagiye araba yo kurandura umutwe wa FDLR yagiye yirengagizwa, ariko ubu ngubu biboneka yuko uyu mutwe nubwo ugifite imbaraga zikomeye cyane ariko ugomba kurandurwa burundu. Abasesenguzi bagaragaza ko gukemura ikibazo cya FDLR bidashobora kugerwaho n'imbaraga za gisirikare gusa, ahubwo bisaba ubufatanye bw'ibihugu byo mu karere n'imiryango mpuzamahanga mu kurwanya imigengabitekerezo ya Jenoside, guhagarika inkunga zose ziwuhabwa no gushyiraho ingamba zikomeye zo kuwurandura burundu. Mu gihe uyu mutwe kandi ugikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo no kugira uruhare mu bitero byibasira abasivile, birushaho kugaragara ko ikibazo cyawo kigihari kandi gisaba kwitabwaho byihuse. Kwirengagiza imbaraga n'imiterere ya FDLR bishobora gutuma ikibazo kirushaho gukara, bityo amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari agakomeza kuba inzozi.